yako. Leo ningependa tukapate kuanza siku pamoja na Bwana, na ningependa tuzungumzie swala moja ambapo unapata mara nyingi tunapowaona watesi wetu wanapopatwa na changamoto ama wanapokumbana na mapigo fulani ambayo ni maanguko kutokana na maovu ambayo wamekuwa wakiyatenda ama kutokana na mambo ambayo wamekuwa wakisimama kinyume na maisha yetu. Mara nyingi huwaga tunakuwa na wingi wa furaha, na wakati mwingine tunakosa kujizuia katika kuona yale ambayo yanatendeka na kufurahia kiasi cha kuwa Mungu anapoona mambo kama haya anasitisha ile adhabu ambayo ameamua kuipeana kwa wale watesi wetu. Hebu tuangalie katika Biblia, kitabu cha Zaburi mlango wa 24 mstari wa 17 inasema hivi: Usifurahi adui yako angukapo, wala moyo wako usishangilie ajikwapo. Unaambiwa usifurahi adui yako angukapo, wala moyo wako usishangilie ajikwapo. Ni kwa sababu gani? Bwana asije akaliona hilo likamkasirisha, akageuza mbali naye hasira yake. Kwa hivyo wakati mwingine tunapofurahia, tunaposhangilia kwa sababu watesi wetu wameingia katika shida, watesi wetu wameanguka katika mambo labda waliokuwa wanayafanya, katika masuala fulani ambayo wametunyanyasa ili kufaidi wao, lakini imefikia hatua ya kwamba wameanguka. Unapata tunajipata tunafurahia, tunajipata tunashangilia. Ndio ameanguka, ndio amefutwa kazi, ndio sasa hivi biashara yake imeanguka, ndio na sasa acha tumwangalie anaelekea wapi. Lakini sasa Mungu hili jambo halimpendezi. Wakati mwingine Mungu anapoona kwamba tunashangilia pale ambako maadui zetu wameanguka, pale ambako maadui zetu wamepatwa na mapigo, pale ambako maadui zetu wamejikwaa katika mienendo yao, anaisitisha ile hasira